Assam Kormosari Porikhot Central Committee Chaparai Tengsi Assam Bong Kapre districts Tame Pini Dharna do pension system so high NPS apply full NPS batil korok NPS batil korok new pension system so high NPS apply full pension system ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে আজি আমি বহুত Semson মেমৰিয়েল কাৰ্ডত পালন কৰিছোঁ আৰু সেই গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰায় 20,000 ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আছে আৰু এই জিন্দাবাদ 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 NPS batil korok NPS batil korok NPS batil korok UPS bahal rakhok UPS bahal rakhok amar dabi ন্যায্য দাবি আমার দাবি ন্যায্য দাবি এই দাবি মানি লোক কর্মচারী পেনশন আদায় দিয়ক সকলো কর্মচারীক পেনশন আদায় দিয়ক NPS বাতিল কৰক সমগ্ৰ ৰাজ্যত NPS বাতিল কৰক Semson Memorial Park Diphu along All Assam Kormosari Porikhot Central Committee Chaparai Tengsi Assam Bong Kapre districts Tame Pini Dharna do Laso Tengsi nitum ta pini da Dharna Kangnilo Laso nitum Kemang Bangke Lapulo 2005 April 1 tarik pen government employee appointment ki pitum anphan mangke central government state government tum NPS bunailap NPS mane new pension scheme po non lang bom lo retired lo polo tangte la pension ta ami thang khan anta avelo ke sar botor bangke amase laso kematha dam pen masi hodohom kormosari purkholong hat 2005 pen po wang bom lo peleng an bangke lase dharna kangni lo lasini tum dak Diphu jila kormosari purkhot pen bangke je state government tum sitame NPS bang pavidetsi old pension scheme aprang ateng kadok kave employee ateng padoveji phanse ni tum dharna kangni ek tarik pen appointment ki pitum anke NPS se bonai pini ni tum angke ladak bangke kapre ka department do education department do medical do forest do PWD do lapen do lang lason department tin pen delegation isinang chetong do lo NPS pen OPS breke kopilo NPS bangke lapulo nilitum la NPS employee tumhan hedi 10% salary long than po angke government tum 14% people la bangso paisa joma bom po mo retire hoda bangke ami thanga paisa pensi la nani ne insurance company tunong pensi investment si government atum pension kipi angke pension kelong hon bangke mane cheklo jon 1200 1500 lason si pension long cha la pen ul pension abangke la puilo dak family pension do GPF do GIS do kapre government long git over cycle ni anke long app anke retired sitame saru apor hutitame cheklo jon turok suri thongkep suri plikep lason pension paisa lang loksi saru botol choklem chidam ne hutame isi kereng abar sai ningi che theklong ke do ta NPS bangke la banga beda